Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe izindaba ezishisayo. Igama lami nguVusi Mavusana kwi channel yakho ehamba phambili uMkhanya Kude TV. Inkulu indaba laphana weNganza njengoba sazi laphana weNganza kwethu ukuthi uKhuzane uzovakashela laphana endaweni yaseJiphi laphana weNganza kwethu ukuletha umsebenzi wakhe kubantu laphana weNganza kwethu. Abalandeli bagile izimanga ke laphana weNganza ukuthi baqhamuka estage sebephethe amatshe laphana weNganza. Mina ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe uthini ngale challenge amatshe. Ubona ukuthi i-right noma i-wrong? Mhlawumbe egcineni angeke nabantu bagcine balimazene laphana ngamatshe weNganza kwethu. Ake sidibane laphana kwi-comment section ngizwe ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula nge-challenge yamatshe. Omusha ngiyacela wenze okulungile laphana ucinezela subscribe cinze nebell ukuze uzothola ama-notification njalo masiposta ivideo entsha. Asengihile kabuhlungu ngithoya